ebeba no subscribe anytime bi a video bi abetom no yɛbɛkɔ live bi no benya na fence wetimi atwene ye na ne man so aye kama de ama e won sisi awodo nyina so na me pato we ye Chelsea fan na e wo benya so obekɔ YouTube sisi e esansa Arsenal ye ni Arsenal wo game na Arsenal player bi akasa na ensama wakana no pe medini nyina de ba enti nyame anim ne game ba kwa na ye dende ma Chelsea against Barcelona ye nya wie enti yakɔ Arsenal game no na Arsenal fan ankasa asase a omo keka nsɛm enti we de mu ankasa manima anɔpɛ mediba was Chris no so enti uko YouTuber wobɛkɔ na ye live or na fe wetimi anya so ne bia hebeta mama insha self from UEFA Champions League no other matches ha eno nso atoja FC Copenhagen eno other wo mo etekiara tamante ebom ntira miensa ama amate wo mo nso etimi mienu na ye game atoja awotuma de so na anɔpɛ no ye de on kɔbɛka kwa de adawanti wo e Copenhagen abanta de de tax na nya goal last ana fe Robert Tedbako enso ade kan matches eniema enso ekoye edi moma no enkɔbɛka kwa ne afa no ada AS Monaco ade asa no okay mame fa we kwan fama esanse entwa Frankfurt eno ada Atlanta Bergamo ebom ntena miensa woman tmante abanta de din ade Ederson wonum enya go ana fe abanta de din ade Charlie Catalavi wonum enya ne de ade Mola Lukman ade enso nya go ntano na kama ade ma Atlanta Bergamo eno ada our Portugal na enya sam koto akwa Sporting CP womu te club brigade ebom ntena miensa womo enso entmante abanta de din ade Giovanni Quenda wono enso enya go akoda na entena obatels no akoda no enya ne de afe Suarez ebo ne de ansa na Francesco Trincao enso enya go edma Sporting CP entano asababa pa na ekohe Pafos bobo kwena no ada womu ni AS Monaco na Takumi Minamino akoda na no onya go enso edma mo Palangu enso enya ne de edma team ne din ade AS Monaco but eno ada Salisu ekokoye ongo na eno anka we na anka 2-1 ana ko ma Pafos bobo kono but eno the ongo na abanta the team ade Salisu Mohamed Kosa no and ade how ade blom better with him say ye bo game we not as a man of the match no akọ Ajama abanta the team ade Salisu Mohamed nteno ada de nyame anim ne Salisu edi agro pan koma kakra ne but mame nko Arsenal game no fama na makato say sisi no Arsenal wo bia se Arsenal team ne na with him say Arsenal this season UEFA Champions League no omun tasted defeat 5 matches ni no o ma winning ni na pato munteni 5 matches o ma winning ni na de teni o ma keep 4 clean sheet 14 goals per and Arsenal ansom as a 1 goal per and automatum na this season ama fofi say amesa Arsenal beti UEFA Champions League no e dey so many because bro na Arsenal ebono masa nya easy Arsenal game no mo bono me patom enya regular eno ye diamond for eka na when him say only go no ma consider no eno ye no ada Bayern Munich bobo no akoda we so na ni din na di car na sa ni go no boy na no ana amatesa Arsenal wo mo enso bo ato matem te no ada wo mo ti aye Bayern Munich bobo no ebo mo ntena me nsam mo ti mo ba ko na eno na chesem enya sam keto akwa abanta de dey Julian Timber enya aye go 22nd minute na go na keke den ansa na abanta de dey car enso atika no edema Bayern bobo ko that time na Bayern fi say o game ni de niam abakoye edi amamo on the 69 minute and anonymous doke enso baba say on the 76 no me pato Gabriel Martinelli edi ba ko ba county another Arsenal bon tramiensa ama Bayern bobo ko no mutibu ba ko na after the game and e be say Hurricane say hey chairman we one go o dey say na say game bia bobo bia no Hurricane unya go na eno ade na Bayern na abanta se yenka emo bia anta say another 12 game anomo po editials na bobo ko no na game no mo expect say be tough as dia eno esiko na battle no na say so good na first half no was him eno first half no na tese even fairly even Brony Kasa no peto tese aso mu nyina ho de na gina pep first half no what the second half no na Arsenal for energy ne kwaso anomo de intensity ne ba form ente no on the officer dia e ma Bayern for lose game no second half essence entertain for Bayern and no da o ma head hu so second half and ya da bantan de tuja and also nyame anim ne wo ball na Arsenal boy no na o turn Arsenal the
next round of UEFA Champions League no ebetotwa our Allianz Arena enom dia abranta de there have Kane at the upper our Jumadi so where we have a performance na player I search nampe and ye be sense another game no hu ne sen Arsenal team ne sen and na si no so we boli suit to a good opponent another was Arsenal was a very strong essence border na Arsenal no and some go to Arsenal test so many apre and the shot on target no Arsenal enya bi etamo and from munya goals at the time no the only surprises time and not the no so ever game no more and yan command Serge Nampe at the ever I would media so will be a head coach a vision company na vision company na no you be say UEFA Champions League no yanya decide na no so that be na oni Arsenal bona Arsenal sawa and no chance ye decide Champions League na yanya decide ye was say amama for fi say return encounter and so na the 10 year Arsenal nyame anim no Arsenal bo game ye pa na baby who be here e dia maban in the month of month and afa April and ya next year was say ho and so omo bo game na ho na decider and the commence say ho wan win no matches there na come here say UEFA Champions League no e bia wulu sutu wo opponent and aside that there no woman said that lose bibia eno eboso and yan command open no the tuja e wo dwumade su na eno was yan come obi anta say the 10 year eno ya set pieces and at say e man near matani ye esan so on there one man for more cast first half no as not as a buy na head down game no enya dwene was first half no there woman Arsenal agye ebo ni ye pa bet ni nyina mu kwa no woman consider and say equalizer na eba was it time woman equalizer no mu fi so the 10 year and you betimi ato so na come say Arsenal boboko no but second half no ne mranta na chance say ayata hode no e form kakra no ada Arsenal and the second half no so beka amobi atasa Arsenal was the better side and atasa mo so etimi win here Arsenal etimi manage game ni pa and here vision company head coach at the Bayern Munich boboko no and come kakra di tuja and what so we Arsenal team ni pa dia Jobeka so mbese esia bem na ni badge pa so sani Arsenal besia na fe obanya who is who dan kasa we dey say wa ba ni kom na wa he no and he say Arsenal ba ni kom na wono so che ne bobela ho no mbehu sampa sa Bayern Munich team na nye team a eye betesa na ye say say Mikel Arteta de asem nyina mo ball no eye ya pe esa asem mo ball say ya Pep Guardiola at a point in time by 6 years when Mikel Arteta mo nyina no na mo di Pep Guardiola na senti we hu he at so betumi ya sesa baby no so nya enim ne sabi kan atata de 6 years no se ne kana aya ne kwa another na challenge ne ye kama better it is what it is football ne de sa ne tesi to da bia sa ne bench no se ne wa kana return encounter no emrete ne de masa boss ne nyina no aye Arsenal for dia enti omobile Allianz Arena na omo so no etima chro omo bebre no aye reporter Mikel Arteta edi eba anasa pato vision company eka edi fa Mikel Arteta wan na no no make a take a crumb at the mao no ne madua kanu ada wonya go edma Arsenal boboko na ye pon game no and central focus be say feeling it say no so nyame anem ne feeling it dem kama pa na ade ba kwa ompe or ye player or ye full of confidence and it say obi ginan na say okase we want to be nye as only confidence or say san crofo na ya sansam no one person better kra you can't do spirit no what one person obehu e we na problem because no enam Christo say ne dinti ade anyina mu no wo betumi ayo eno ye no ne madu aka nkoma kakra abantan de tudwa ne ye bi chance ene woni toss wo game bo na against Chelsea no hu ne say ano so nyame anim ne in fact no kura apre no so betumi ni Chelsea kwa asia na wo ye footballer na upra na kwatena tira football ya ade a wo kondo panti ekoba so upia upra na kwatena tira aya na ha adwene ye beta wanya baba kidie wa ye ready so betumi ni Chelsea asia woni Chelsea Swiss dia sisia brofo na ba ko pe gadindim gatem anu ye jabantan di twitwa e wo dwumade so na no pe me ka kire e dia ma na ma me nko Atletico Madrid boboko no who else Julian Alvarez anu on na open the game at the 9th minute na Branton enya goal e dia ma Atletico Madrid ansana Branton de Zelensky and some eba betika no e dia ma Inter Milan boboko no ye
Tia ne se Germanes at the Baquaco County and Trapoli Polimiano and Atletico Madrid ebo editia Inter at as almost Timubako Nage Marco Fasam dia hey Liverpool for pa de nyame anim but anwa obi a Liverpool say obet bia no nyame anim ne mpato ya petition ne fama me na anopa meet me ba be koso na me fa letter ne fa kopato we de we ye bia anwa Liverpool for say obet ya janimo YouTube sisi we janimo YouTuber na tese bibia so atimi aye kama anso ediama entimpato de janimo YouTube anwa Liverpool say wa de na tese wo so wa mahu de wa enema esi akonti we de Raven agenti papa dame mamintia na minim papa so wo Liverpool dia mi ana mi kase minim se wo Liverpool dia ne eno ankoyo kwabra na 4 what amfe the pant na 9 na kwabna PSV no hoven ba be so ntra na aguade nyankopon se no pa yesi sanya se ebian so ni tini ho apada da ka kwabna no anka ni tini ho nyina pa hweta na se no ada kwa yesi adi nkuto fa ho de ma papa no se yesi PSV for no goes no mo he nyina yesi ye nkuto enta no ma mo he game ni bi no at a point in time kwabna no papa de nsaso na no wasi na me kwa mbe de wa ha last year na nka yo last year na nka de ye ano ada enkodan kitinki Domi Sobos lie and a copper no one sem. Sir and Kofoquati essay Yavan Paris say Bepe and a Sobos and him Cabana Quasan as a PL before Bufu and said here Musomena dear Bay Amadia and your corner sign 9 4 goals no Madima Liverpool Bobo Kono Cabana pay me tia Musomu committee. Yes, Liverpool was a committee now. Meeting no more kodo me pato wo mo ko meeting ni answot wono any integral person wo sa meeting wono din kan pa ana opanya ni tini ade Michael Edward ana ASC wono nsom ano no ana afa sporting director opanya ni tini ade Richard Hughes pato wono nsom ko binti de tia no reporter men saka sa meeting no to twa na yes meeting we de yes Liverpool fans so be hata many no makeke bia tia answot pa na o tato many no mkeka bi chene be ya kwabena wo so no mka zanka January ana nka ombe decide say bi ombe pamuna we dia ni manim ya yes after meeting no enti sisi ya make say by 12 what is ya pomo panya ni tinadi ansota anu ya no pay meeting no mkoye no yes die firimu ansom ade eba no enti anu ya reporter ansfort efina kate ade ba yes fan we for say nyame anim ni ade no so man kasama wa ha papa no mbetia ne setim no ebia wagu na sa enti anu ya reporter etotwa ewodumade so na no pay mi ka kire kakra ansom ade ama na sansem ni totwa pepepe kwabena reporter men say ka say yes ansort no yes am say senior players ni yes Liverpool pay for no bi efi say senior players na am so mo let ne down team bia sa na senior players yi wo mu ye bi editor ayi tomato chowotos no senior players ko ya Manchester United senior players ko ya ana ye bia o me kofa Ruben Amorim ade de bae Ruben Amorim bae kwa na no de senior players yi anko mo keka mo anya se ne ma tene kaka yes senior players yo Mohamed Salah mo yes o mo ana ka me se o mo man start ne pamo no enya abaso ade ko be san so de se papa de awu ye be pamo no so me pamo de me nwene ho kra o se ono nyo bi de be ka te so onya de ono ka se nim so onya de dada entinya wo a wo be kana azo be be so onya de onya de ndi odi awe na otraso be ma Liverpool assassin ni dadam timunya betre enso emfa mo pay na e bi san say okay ene e mi san na Liverpool hierarchy no mafra wa na omafra no wadi nkoma wo ye so betna na no so nyame anim ne Liverpool hierarchy no mo ni di nkoma ye pa na anya nkoma obdi a ebia day in day out no wo mo ba be fa no makata so papa ye wogidie wo mu enti to aso aye adwuma se dabi nya sa na te na se eno a opon game ni de na painful any ni say ebia afa no mba be fa na so okana no mate no mo tese ni no pay meeting ho nti omra na homo nto ato adwene hwe entim anu ye de Liverpool akate e di eba e odumade so na no pay make tire e di aba no se no ada ade ohun ye pa ye se ni players no kwa no se first half after sa wo mo call one down no ate so mo bete no nim sanka game ni nyina ye after second half Liverpool players yi wo he wo no anka so obedi adanse
a shocking result. Ana tese no ada omunya quality kromo and so mu both confidence level. What's on person obi be kwa katan say Liverpool confidence from akwabna confidence be asabna ka Liverpool. Now see players confidence from what's no ada obetimi aka nyina yes another mentality no ana tese bi ti o ma no ada players na eniema head and koye and for moment sansam no ana tese obe he no asovina Liverpool bobo ko da niema atimi akwa anim ye pa na wokasa we pepe na Curtis Jones aye player de Liverpool kwabna akwanse we di adabraka enye de obi agi tume ye ono nkasa oye player kwabna o se na ni ewuo wa fede papa na opportunity no he Anfield na boys ni he nanim kwa kwabna o se sisi ade ni tisisi form sa na sapa se so man change your attitude na se ya no me bobo game na wo se ade ye na reho pa se we will never walk alone bad na kwabena ebo mo sabe omo kokoso do emo hokwa na nka anya we ko mulusu no nka players ni nyina nka wo mo hwe bad na ebo mo kokoso na nkaja wo mo fa win game na de wa na emasi akwa dia in fact omo so omo nya happy with it and a reporter eba e wodumade so a ena no pe ye de on sam kakra e de afa na wuche ya mpata ana chese wuche na afa anu adwa ne ati hasisi ana so ni wo Nhyira FM 104.5. And we are den. Okay. And the me den ma me fa on Madrid. Na me ko head no so eba. Na me pato ma me Madrid there. Anu ada Madrid bobo ko no omo koye adwuma no. Sisi Barca for no omo mpep. Ade abaso na ti pa na se Madrid bobo game. Na ne man so akoye diama Real Madrid. Anu ada ntena na Madrid bobo ko no enso eboye. Olympiacos etimu biensa na game no na the cross on the 22nd minute Anna Branton the Mbappe enya goal on the 24th minute now another goal at the about 29 minutes mpato ne hat-trick no now but on the 60th mark why na say biema yes a certain player Branton the adi killing Mbappe koya and no other Mbappe enya 4 goals at the Madrid bobo kono na kwabena who else why na air assist no at the Branton na nyame anim ne ano mo amuhwe game ni bibia no hu de wa eniema esi ekoye kwabena first goal ebaya why na air assist ne at the man na yese Vinicius Junior ana air assist at the Mbappe afe Vinicius Junior ekose ne de va ewululi ne out ana afe Adagule ekokoye assist at the Mbappe Eduardo Camavinga ekoye assist no the last goal by no Abrantani dinedi Vinicius Junior na say assist ni biem adema aye killing Mbappe nti ano Vini Junior aye 2 assists adema Madrid bobo ko na after the game ani abasobode any say ano ya say isia no ule Cristiano Ronaldo any killing Mbappe kama say kwan a Mbappe nam so na ano ye kwan na Ronaldo boto ho na ano onam so say in the UEFA Champions League 4 goals in a single game adema Madrid no player why de na no dade kwa no Cristiano Ronaldo nti mo amadwa ni o Facebook no dia mad the phone ekane yesu hu Ronaldo na wa hu Mbappe enti record bia Ronaldo no make sure so ya mad this time we be dwene ho say Mbappe e betima the same team po wentima the same thing na we betimi aben ho nti no anu aye the high 4 ata say amanfo ka ho asem me pato hwani enya high 5 the high 4 entem no na enya is after the game ana killing Mbappe as yankamo bianta as edubra as mad the team no wo metimi protecting air team no wo protecting manager no anye team bia na manager ye betwe na boa so na manfo akikansam e de fa no say wo mete so mo ye mad distance ampa and the game be say na players no so mo yiro mo ye pa niti ana tese santina to ni nyina ebenti won killing Mbappe de obekam e de players ne se masa so mo ye say Broma tese coach no e save the nye team bia na wo bia bonten na tese ye ka coach no samsa wase basa embo enti eno ye de killing Mbappe ade to janu adatama ya man of the man na ya de ne hat-trick +1 ade man 4 goals no na enye is a certain player Vinicius Junior and no after the game no ni Xabi Alonso wo park no so na enye is kwa bna omupon game na ana Xabi Alonso se bra yi madam for ina say de mene wa awu ade yakopom ball no wa yi yema ball sabra na betomu mu enti ando
wɔn pɔn game ni wie ya ɛna kyɛ sɛ ɛne atu wɔn yɛ ne kama no ɔkyɛ sɛ in fact ɛno a performance a abante ne deɛ Vinicius Junior ɛde maa no n'ani agye yie paa na deɛ ɔbɛka sɛ adeɛ yɛ ne ya ɛsi yɛ disallow ne goal anka nyɛ sa ɛno a ne ball no ɔbɔ ni na anka yɛ perfect with the goal no anka nneɛma yɛ kama de ma Vinicius Junior na wɔsɛ susu biem wɔsɛ ɔne Vinicius Junior ni problem o tom wɔsɛ before sɛ game bɛba so no ɔne Vinicius Junior kasa Vinicius Junior ɛtena seɛ ɛna ɔno nso ɛte Vinicius Junior sɛ Vini Junior ɛnim change so ɔbɛyɛ dada ansa na game no kɔ abɛsɛ ase a ɛtuma sɛ ase nti saa nsɛm no a ɛyɛ a mɔkeka na abɔnten no ɛyɛ a nata sɛ ɔno Xabi Alonso w'anim baabi afiri ba ɔne Vinicius Junior deɛ wɔn yɛ fine paa wɔn yi abɛbɛpɛ na Kylian Mbappe lo 10 ɛsɛ yɛn nka mo obi ankyɛ yɛ sɛ wopɛ one player ɔyɛ nightmare ɛde ɛmɛ defenders a yɛ Vinicius Junior ɛnti sɛ wobɔ game na Vinicius Junior ɛgyina mu amasa ɛyɛ ano ahwɛ ni yie paa because ɔbɛha ɔbɛtwɛten wɔ ɔbɛwoso amakyɛ sɛ wɔn nso tumi sɛ wɔn ho sisi yie paa ɛno yɛ reporter ɛne ɛto dwa ɛwɔ dwumadie so ɛna peno me kachire kakra adi ama wansisi ahodo so na famiko Vinicius Gabi Mbappe ne record na fama me na kwabna sasa record na ewa UEFA Champions League no ya see players ha wo mo yesa record o mo say hat-trick in the fastest reach you know we Mohamed Salah against Rangers ha wono ayisu 6 minutes 12 seconds ha no that dia Kylian Mbappe no the second second fastest hat-trick ha atodwa ewa UEFA for Champions League no 6 minutes 42 seconds and anom aya abante no record no ada wono som aya but you see Mbappe is here no we fear first 4 goals yes in a single competition we omo omaya dodo no madida you say aya ba 4 players pep na no kwado adadafo no Puskas aya nimienu was aya 4 goals in aya single game 2 times and Alfredo Di Stefano aya bi the last one here dia Cristiano Ronaldo aya na chase Mbappe ababa ya atwaso enti Madrid abako 7 dia some Madrid ebo game na one player ese 4 goals no nipa 9 pe ana Mbappe eka ho enti na no so nkoba kakra etotwa ewo dwumade so na no pay make it ediamane na anoda PSG fonso so mutumiro guadi nyagopo ya kasa PSG no muhwe mu ya ya ka mo ntiase ya ka tom se ya boys na ya so mu no enya sumo teams ni ya so mu hwe no ada de o me Tottenham Hotspur and Poli num no ma Tottenham Hotspur Vitinha enya first goal second goal Fabian Ruiz ebenya ne de Pato ebenya ne de yakwa samba ya on the 77th minute Vitinha another goal hat-trick ana Brantona se Rando Colomwani enya brace edema Tottenham Hotspur ana Richarlison edebako aka ho edema mtino ane ye Tottenham Hotspur mu game wo mu boy na right after the game no ana me Pato openya ni team ade aye Thomas Frank kasa dia fa Vitinha ho mame Vitinha tama okwa aye ne ball no ne na word no ne ye hwa de kakra kwabna o se Ballon d'Or no another player bi san se Ballon d'Or e wo PSG no Thomas Frank Pato Tottenham Hotspur head coach was see after Ousmane Dembele Dembus no Vitinha ye se ye man award aye Ballon d'Or because akoda ne ball no bo kwabna was enje easy kwa no ada banta de Marquinhos and so abon the 500th a game at the PSG boboko no na banta na kasa se na nia die pass and then the 500th game no go ball ade matima ne din ade PSG tie no ada and the reporter etotwa e wo dwumade so na no pe me ka che kakra ade ama wanchisi ahodo nyina so afa ma me Liverpool na me ni nkoba kakra kwabana say yes PSG in Hoven ade no makwa akoye yes se wukọ Anfield na wukọ akwase 4 goals no yes intense you the last time maybe say 17 years ago 2008 and yes ebi since then obi antimi nko Anfield enko say 3 plus and answer 4 goals ho na nkodan kidinkiti PSV akọ yes ade na PSV 4 ye kwa no kwabna say so mo first time ha wo mo ko England akọ win game no wo mo nya sa ade ne da sa pa se wo mo ko kamtisi na ene wo mo ko na wo makọ yes ade no ewo Liverpool game no masa ade ye very huge nti ene ye reporter eba ewo dwumade so na Liverpool for the year no wo mada pass in the month of September ebe pim ne kwabna ya so mo goals mako 31 in 12 matches goals mako 31 in 12 matches in duty musep ye new sempa edemo na me pato mo amunyi Chelsea eni no
Yakase, Chelsea Badi UEFA Champions League. Montia said, one sir, Chase Champions League, your body say, Yazi team, a bit free one, akopim, 8, our table, no sono, and no more Kokota fan straight. Kabana, the team size is here and playing, Wamo, and so our 1 to 8, or Arsenal, our 15 points, Woman, LED, PSG, our 12 points, Wamo, Atosum, you know, Anafe Bayern, our 12 points, or Motosum, sir, Inter, our 4 points, or Motosum, you know, Mepato, and 9, Anna, and Real Madrid omo 12 points. Ana Borussia Dortmund atosu sia omo 10 points. Chelsea atosu enso omo 10 points. Ana for Sporting CP atosu engote omo 10 points. Enti every 9 omo tosu enkonsa copy 25. Ana say 24 no omo na bekwa kobo playoff knockout stages no. Every 25 ko 4 ko nyina de omo ya Manchester United na for omawe. Enti wo mu dim pa de a ene na teze sababa pendency tie. Enti UEFA Champions League me pato wo mayinu na media down ewo screen so no na meko baso na makwa story no e dia ma na me pato ma me Declan Rice any Moises Caicedo wo screen so we ya Chelsea fan na join mo YouTube sisi e na we debate we sisi e na Saudi we ya Arsenal fan na mo hwe na mama metwema bo so because enyame na meka sa debate na ma ya na no ada Arsenal at Bayern upon 3-1 na kwabana yapon game na central for akwati Declan Rice no mbisa say yase wo wini mbobo te Moises Caicedo na edet yemi sawankasa ye nya de debate ne kele ne fama ye woni Moises Caicedo hwan ne mbobo ye pa ano say na asambe na moken Caicedo na moka no asem no PFA Player of the Year na yade makoda me to Caicedo sebunima akwa no de bodo obono enye ne na me behu no woso nim Caicedo from Brighton time on no West Ham United no entenye Caicedo na wa battle season na amanfo de ne ba compare wono na aba comparison kra kwabna woso ono where box to box number 8 kwabna 10 yo woso oye box to box number 8 but ya kasa number 6 pa woni ball ne ball wo bibie bia ne Moises Caicedo and to the Caicedo process in Equano one na dream dia kwabra nya pep ana afa de wo no esi ball no dia Caicedo abone ya perfect number 6 bibie bi won bi on the end just a box to box pe ana tese ono so ayenti no nyame anim ne ya na tese mo hwe sansem na ya mo kan eye because one Moises Caicedo no dia am say difference a edo mu no enya sam goto asa amanfo esa say respected abanta ni did Moises Caicedo esa so no ankasa or respect Brantany pa and he said the debate na open we Arsenal fan mo he na mo game na mo ba be no man fa Declan Rice ma metoto Moises Caicedo ubiem ana fe Manchester for na ese mususo jagu niam mu na ese James de asa mo kaso ese Chelsea ya de Caicedo ya de na mo de Declan Rice tutu mpato ano na manya mu ntiremu dia ma mo na no pe no ntino de tie na no yazi o James akohebo Sounds flake. Yes, I go for boys na got jobs is ya di bia be go ye. Bevo nya botre. Fama basu na fu ti no. Any answer flake ko ba kakra. But so edit to gent no. Kwabena ma minjina wesu na eja memfa NC ha enso enim say na kwabena nipa ba ko a afi na ono mahu sesa ne position ye pa. Presby sofu ba ko say okona homediem. Okay. Retired. Yes, Reverend retired. Anasa retired Reverend anasa Reverend retired. Emubia ye wahu. Or damage nti. Okay. Me papa penyin no. Okay. Na minim se so ye Chelsea ni. I see. Ana no pay ya o ka tem so ye Chelsea ni. Nti we dey me ka tem say we dey adi say 8 years. And sana ye dominance ni betwem say me ka to say na no da ye rekende no ye ne baso na bo wi ana ye rekende no. Nti 8 years ahead. And sana Chelsea dominance no abeba from chi we the ref maminchao ene anope we mama me mincha manope kwabna bibi wo ha na bibi no dia bibi no na say you be na ma observe about you adai asa wo so asase eti asa na match na na unai obi okuma kese de Arsenal hu bobo dabai Kwabena Arsenal Premier League ye boy. Kwabena Arsenal Premier League ye boy. Arsenal ba mu dabai.
last year I was so much be 2-3 years ago. Oh, league log na za na oba. Oh, na so no mudi nkai. Enti dey. Bi asema wo kan dey. Bere bi atwam sa o mudi nkan sa o meti ya ne say overtaking na me titi. Observation na my winia no. And I'm say bi Arsenal game na ma so enti no ankwa ye ba ye mani agi a wo ti aka so timi se bibia ye kama de mami eno am kwada ba ya me so ate e bia result no munya against Bayern no as I share ehunu am kaka ado mo se say o mo se 3-1 na ye so ye say 3-0 ono kwada o mo se no Bayern na ye ka no kwa break Bayern no share say wo say emfa ho na ba so de okay na ba so de he Bayern ati se ba san so se Bayern nti wo so na etene nye za agi bra mesu bia so kwa nsante nti pe me ye ne sai se mesu te mesu be na te ata be na te okay na tina ya wasan ba be boy abaso Raphael Danko see a reverend retired in Chi and or say retired reverend is English and the trouble to come pa. All right. But before I sorry akono. Yeah. On say and then a habitat fair no chance here. Yes. Kumasi City Mall. Yeah. Etie for habitat fair na ye kana ne tintini ne tietie na ne say e adanse ho asem ne no ka. Of course. O say ta ka asem say adanse ne say usika mu enye dua. Ano aboso mu nye dua. Ana ni sinaye. Ni sinade.